Voin hi mei ni ruk sani le som ni pani zir top ni ania tukin zinga vaireng teo chanchin buina tol chung chanchin atarlan te karon che chole don ani vaireng te area MUP ten silver jubilee lungphun hong nimin chamadar son pakhat khan vaireng te area MUP chuan ankum som ni pangana puala lung an phun chu ahon na hunan manga lungphun hi pu echike thang loyan ahong ani vaireng te area MUP silver jubilee lungphun hi forest IB hungna kongpui lama phun ani a area MUP silver jubilee lungphun hong tu pu HK thang loya chuan area MUP ten silver jubilee lung an phun thei chu lomom ati thu asoya upapol chu midang te ta namal somna thlen tu ni se adu thu soin kan nun kai hruai turin pathian thu poimo berti asoya pathian thu atang chawin nun dik kan nei theiani ati bok vaireng te area MUP te hi April ni sompanga sangkha zakwa samkwa pakhat khan milkhotlir area MUP atanga indangin kumsang ni somparuk April ni sompanga kha kumsom ni pangana antlin champha ani a area MUP hruai tu te chuan hun kal deuh to ma se silver jubilee lungchu phun nge ni se an du awangin a hran pain silver jubilee lungchu phun thatle ani a nimin khan honna nei ani silver jubilee lungphun honna nei zo nu hian vaireng te area MUP chuan kumsang ni somni pani atanga kumsang ni somni pali inkara hruai tu tur thanna banglaveng YME hola an nei chunjom hala in thanna hi tol chunga thuthar lokhom tu vaireng te o editor pusila lomzola le rengkhopui editor pulal engki makolni ten an nei puya in thanna a hian elected OB ya president vice president le treasurer te thlan ani a anni hian an tho puitur OB post dang te hi an ruat le don ani area MUP vaireng te ya hian branch pakwa an oma chungte chu vaireng te north branch vaireng te south branch vaireng te IOC veng branch vaireng te state veng branch phainuam 1 branch phainuam 2 branch sayapui V branch north simlong branch le kudam veng branch te anni kumsang ni somni pani atanga kumsang ni somni pali inkara vaireng te area MUP hruai tu ta na thlante president pu thanglung achang te banglaveng vice president pu H lalthom le na zelen veng treasurer pu thanmoya kongthar hengmi te hian an thopui tur OB post dang te hi an la ruat bel don ani sanitation chungchang soiho nimin chonu dar khat borvel khanin wareng te SDO civil pu neng thiang la chuan twal chung chanchin bumi te le Swachh Bharat mission le Swachh Survekshan malakna chungchanga mo phurna la tu mithen khat tenen inkom hona nei ani a he huna hian Swachh Bharat mission le Swachh Survekshan atana malakna tur poisa ron kal chungchang le malo lak to na te soiho ani a wareng te SDO civil kai hruina hnuaya wareng te town sanitation committee din chungchang te soiho ani a hemi atan hian SDO civil office chuan rohman an lo siamanga heiba ka hian cleanliness drive le thil dang atan zirna in sang tan malakna tur le branch YME te tana malakna tur te po soiho ani bok SDO civil chuan mumal zoka committee ne ani nuwa malak dan tur chungchang chiang zoka in hriat le ni se anti bokani motor rutu in puang bilkhotlir police outpost ten bilkhotlira eco van ni somni le paruk thali sangni somni pahnia bo arutu nia hriat anman Amet Laskar Rongpur Silchar chu police ma ain puang to nia hriat ani a Amet Laskar chuan bilkhotlira eco van an ruk ma hian vaireng ti IOC venga eco van chu ni somni thali sangni somni pahni khan an ruk to thu asoi bok ani Amet Laskar hian thurol pui anei ni a hriat ani a police te chuan an chui zui mek bok ni in an soi ani healthcare Mizoram healthcare scheme registration chu kalpui mek zel ani a thoktu te chuan hun atop ngai to ti soin registration la ti loten health and wellness center banglavenga ti thoi tur ani thu thoktu ten an soi thoktu te chuan veng hla zual te chu an kalchil don ti soin naktuk inrin ni hian kongthar veng agan wadia registration ati theidon ti an soi bok ani
MGNREGS in hlo na lut March thla a MGNREGS ni in hlo na hlo chu Nimin Khan mi puite account na aluta hei hi VC lamten an la chuak don ni in thu kan donga mi puiten lo le lo turin an ngen ani fu thlang om lo Nimin Khan Block Agriculture Office Bilkotlir chuan Bilkotlir Block Nuaya SCDP ya futret thlang tu ta hena fu an sem chuaka wareng te tangin futret thlang anom lo awangin fudong anom ve lo ani wareng te SDPO tharin charge la fel Nimin Khan wareng te SDPO thar pulal lung de ma chuan wareng te SDPO charge ala fel heti lai hian Nimin Khan wareng te SDPO chuakta puram tharnga ka chu wareng te police station na ama thana hun bua sai ani a he huna hian police station minga ngai hruina pek ani bok rohman dan chuan puram tharnga ka hian tunkar inrin ni hian wareng te chuasanin chongte apan don ani wareng te SDPO pulal lung ne ma hian SDPO charge alak rual hian ama po mi puite dor thei turin a omjui ngal don ni in kan thudun na chuan a soibok police station report Nimin Khan wareng te police station na FIR thelu om lova tangkol lai an nei lo bok ani voin tuisem dan tur kong thar veng lai seha pui road chimveng second line IOC le tlang do ma te tuisem tum ani a atu langa ti danglam the ani tur thu department lamten an soibok ani KTP General Conference Kolasi pa ni zanda sari atang khan Mizoram Presbyterian Kaushan Noya Christian Thalai Paul General Conference we somale pakwa na chu Kolasi de konfila nei tan ani nimin tlai daranga le chan ve thleng khan palai injek lu thi sanga zathum som kwale panga antling towa kong laka thang mek jan reilama Kolasi thleng tur mi engemaza anlom ni a thudon ani bok hre thei china KTP General Conference palai jinga kong laka har satna tok anom lo ni a thudon ani ni jan khan palai lom in khom nei ani a he hun hi Central KTP leader Reverend Vanlal Muanpuya khiang te in akai hruai ani Synod Executive Secretary in charge KTP in kumpuan thu puilan na aneya Synod Secretary in music video atlang zara Synod moderator in pathian thu cha asoi ani ni jan palai lom na in khoma hian Synod khoer ba ka biar sang sang atangin zai pol parukten pathian fakna la anrem bok ani KTP General Conference a hian wareng te kochunga Presbyterian Kaushan sang sanga branch KTP member enge moza te chuan Nimin Khan Kolasi pa hian palai turin a hankala riaka palai kalpa ka hian langa kal tur enge moza an oma voin po hian KTP member then khatte chu conference thim turin Kolasi an panang wareng te o min lo ngai thak sak thin tu te chunga lom thu kan soye